Angikubingelele mbukele umsakazo wakho Eswatini TV. Thambo simbuyisa mbukeli uyakubingelela uyakumukela. Sihlelo limukela lithini Libandla. Hlelo limukela khona sibokhona zabadetenkolo. Sithathela khona embhalweni lokulive lenkosi. Ehlelo ngembukeli ngiba nabo bafundisi noma abantu abaqeqeshekile ngenzabadetenkolo bese ngembukeli siba nesihloko nje ngalapha emsakatweni lesisikhulumisako bese ngikulandzela abafundisi labantu asikhulumisa leso sihloko leso. Mbukela thatha lethuba ke ngibonge kakhulu kusibhalela nekusibukela ehlelweni sijembukele ichubeka nisibhalele phindze futhi nisibukele nisiphe netihloko letinsha enifisa sikhulumise ngalapha emsakatweni njengenhlala yenda ke mbukeli angihambi ngedwana bakhona abantu abadala lengihamba nabo sithi nje lamhla sikhulumisa indzaba yeliphasika yebo lihlatshiwe liphasika nelethu lihlatshiwe angivusele eceleni kwami ukhona umfundisi noma umpostoli wakaXaba usuka lapha ebandleni lase Christ Cares lapha enhlambene angivusele apostle anguvusele emsakati wethu ngivusele nembukele ekhaya amen akahambe edwana umpostoli uhamba nempostoli SF wakangwenya usuka lapha eBethani eShilo House angivusele apostle siyavusela mbuyisa kuwe sivusele nakuyo umbukele ekhaya amen asesivele singene kiyo bantu labadala indzaba lamhla ke sikhulumisa indzaba yeliphasika siyathi ukuthi njalo ngeminyaka siba nalo liphasika ngiyakholwa futhi silendeka umhlaba wonke lokusaya khona ephasikeni lapha siyogubha nje ngalesihlanu nje malamhla kungilesithathu kodwa nasikhuluma ngeliphasika mfundisi wami Xaba sisuka sikhuluma ngani lini liphasika ngumbuto lo omuhle nalomcoka kakhulu lo ngibutha wona babe mbuyisa umuntu la ngakusho lengicabanga ukuthi kumcoka kumbukeli aselalele ndzamba mangilokuthi nasikhuluma ngeliphasika kahle kahle sikhuluma ngekuthi sathandwa kakhulu amen ngendlela yokuthi lo muntu losithandzile wefika la anikela ngempilo yakhe khona okay kuze kusitakale thine bantu amen ngiko John chapter 3 verse 16 athi uNkulunkulu walithanda live kakhulu ngangekuthi waze wanikela ngaJesu kuze kuthi noma ngibani lo tawukholwa nguye angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuyingona phakathi nasikhuluma ngeliphasika sikhuluma ngalokuthi lo Jesu losithandzile babumbuyisa ufike la atitsela khona yena amen ngenxa yetimpilo tethu amen sisho ukuthini nasithi Jesu utitselile njengoba siya ephasikeni sisho ukuthi ubeke phasi lobe kubenefita yena kunjalo ukuze aphakamise impilo tethu thine lebe siphasi amen ngiko kuJohane 15 verse 13 lithi kuthi umuntu lonelithando lelinganga lolu lonelithando lolukhulu kwenca lolu ukuthi umuntu angatsela kuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe labalahlekile amen ngiyabonga kakhulu mfundisi wami ngiyacela nawe impostoli kube khona lokushoko ukuthi nasikhuluma ngeliphasika ngekwati kwakho sisuke sikhuluma ngani baba ngiyabonga mbuyisa nakuyo umlaleli ekhaya amen njengalo sashito umpostila nasikhuluma ngeliphasika is true sikhuluma ngemsebenzi lophelele amen lo wenteka eCalvary eCalvary na sibuka nje indzaba yeliphasika nebunjalo bayo ngumsebenzi lophelele kwekuqala nje lwendwa ngibabe uNkulunkulu kunjalo baba nekwekuthi abone bumgqokwa bekuthi asilethele Jesu number 1 lamletha njengembewu leyafike yamila yakhula kunjalo fika ke la khona Jesu safulfila in other words nasikhuluma ngeliphasika sikhuluma ngefulfillment yenkonzo lenkhulu leJesu bekede edele yona now liphasika ke silikhanza vele kungumsebenzi lophelele lo wentwa ngiJesu waba ngumhlatshelo okay nenvo leyabasiheho
noma ke leyaba kuletha umuntu before God ngalokuphelele. Kunjani? Sibazalwana nje today, we are born again today. Liphasika na Jesu afa eCalvary kwaba ngilelo langa lelenta umuntu wabuya ngalokuphelele. My God. Amen. Yes. Ngiyabonga kakhulu mpostoli. Mhlambe umuntu ekhaya umbukeli uyadibuda ukuthi ngabe vele leliphasika mpostoli laqala kanjani vele lona ngoma sesivela sekuthiwa kuneliphasika mhlambe kunemlunga ladi nje uhlala eva abantu bathe siyephasikeni ucabanise abantu bathambela nje laqala kanjani vele lona leliphasika mpostoli? Siyabonga kakhulu Mbuyisa. Singayithatha emuva ngesikhathi sive saNkulunkulu siseseGibhithe la besigcilate khona ngFaro for over 430 years. Kunjani? Kwase kufika isikhathi sekuthi uNkulunkulu sale abakhipha eGibhithe. Kunjani? Sibona uNkulunkulu usebenzisa inceku yakhe Moses la khona kwaba nenkulumo lethi kumele kuthathwe emawundlu Kunjani? la nganasici ahlale for 7 days lakhaya nalabantu balomndeni leliwundlu lelitawufela bakaXaba libe lakhaya libe acquainted nathi thine bakaXaba. After 7 days kwabita kusikelele undlu bese liyahlatshwa sekuthathwa ingadi yalo leliwundlu ibhoqwa la emabundi alamalunga lomndeni. Kwesibili yathathwa lengadi yaleli wundlu seyibhoqwa la ngaphandle edinsikeni temnyango. Kwesithathu seyathathwa lengadi yobhoqwa etibayeni la kunemfuyo yemaJuda khona because phakathi nebusuku kutawufika ingelosi kaNkulunkulu letoshaya itojezisa itoshaya ngesifo ema-Egyptians because abesola ngafuni iFaro kubakhulula abantwana baka-Israel baphume eGibhithe. So wazi ke uNkulunkulu ema-Hebrews akathathelele lengadi yelundlu ayibhoqe la emabundi awo nasemnyango so that lengelosi yekubashaya ngetifo yekubhobhisa mayifika emakhaya ema-Hebrews ikhanza leliphawu lwengadi iyawendlula ingasababhubhisi. Ngilaliqhamuka khona ke leligama le-Passover lokuthi lolaka lwaNkulunkulu lesijesu saNkulunkulu asizange sibashaye laba ngenxa yengadi lebeyibhoqwe etikwabo nasemnyango ingadi yemawundlu. Uyefika ke Jesu soba luwundlu lethu nathi ngale ngadi yakhe sesiyasinza siyaphepha elulakeni lwentako. Amen. Ayisaba kakhulu umpostoli. Mhlambe nawe mpostoli kukhona lo ngakwengeta kulo lakushilo babe. It's true. La kusho kumpostoli uyichaza yona sibili. Amen baba. Icala way back. Kunemadoda asendulo lal celebrate lolusuku. Amen. The only difference now is sekude lokuthi thina lesekubita sikwente njalo ngeminyaka kodwa yes kodwa basendulo nasikhuluma ngama-Israelites nje vele kwakubita lokuthi kube nalesikhathi nangabe unemvu kwakubita uthole yona na unembuti na ude kwakubita uze uyofuna nelituba yonke into lenengadi le fresh lephilako uyibulale kwakubita kwekuthi wonke umndeni utimbanza kanye kuloko kwaba number 1 yayimele restoration kubuyisana nababenkulunkulu njengoba nje sitawubona nasesibuka umsebenzi lophelele ngaJesu ngaleli phasika ukhuluma emagama nakale ngesiphambanweni uthi kuphelele kufeziwe. In other words lesikuthola kulengadi lokunye lesikuthola kothine labe bakuthola nabasendulo bekubuyisana nababenkulunkulu ngalokuphelele nga this fresh blood ngalengadi le fresh. So bona ke kwakubita kwekuthi bakwente per season kuze babiyelisane nababenkulunkulu. Lokusho ukuthi lapha mpostoli into leyayivela ikhona lento yaqalwa uNkulunkulu ngisho asengafika iJesu. Amen. Na ubuka nje kuqala le 30 AD. Okay. Kuqala emuva vele kakhulu. Okay. Lapho ke
ngithanza namagama nanga kodwa kakhulu nawukhuluma lokuthi licala njani. Thina abaKristu ke manje la sesibambe khona sesibambe emva kwekubethelwa nekuvuka kwaJesu. Ulapho ke libandla lababenkulunkulu nali la moya lomngcwele la khona ke selidalwa khona and ke lona ke vele lahlatshwa kwaba kanye kwethuke sengiko nje lokuthi bophelela kwekuthi nakufika lesigaba noma nakufika le season ya Good Friday njengalo sesikuyo nje manje siyakuyo vele kube ngiloyo athi bophelele kwekuthi angawenti ube lite lomsebenzi longaka lowenteka wentiwa ngobabe uNkulunkulu kwekucala ngoba asayibambi nje kuJesu kuphela mbukele ekhaya nawe mbuyisi sibamba ku compassion ya God nakakhuluma ukuthi ngathumela abani injongo lenkulu yakhe bekwekuthi asize sifike nakwe ephasikeni nakathi Jesu uthuma mina ebabe injongo lenkulu bekukutofulfilla ligoli la God bekwekuthi kulanda umuntu ngalokuphelele hayi ngani nekuqitheka kwengadi yakhe nangekufa kwakhe emva kwaloko kwe-resurrection. Amen. Ngiyabonga kakhulu mpostoli. Ngiyafisa ke mpostoli umbukele ekhaya uyatibuta ukuthi sekwentekile konke lokhu. Ngabe vele yini bumcokwa beliphasika likakhulu kubantu benkolo yebuKristu. Because lomunye angacabanga nje ukuthi wafa Jesu kwaphela lobumcokwa balo akabadi. Yeah. Ngiyabonga kakhulu baba Mboyisa. Limcoka kakhulu liphasika njengoba sachazile umpostoli wabeNgwenya ngeissue yengadi yaJesu leyachitheka isiphambanweni. Lengadi leyachitheka babukeli ilinani lalikhipha Jesu. That's right. Lekutsenga imiphefumulo yethu lekutsenga impilo tethu. So liphasika limcoka kithi thina amaKristu ngoba siyati ukuthi thine singumphumela walengadi leyachitheka esiphambanweni. Okay. Siyati ukuthi kwalensinziso lesinayo namhla sisinzisiwe ngemsa waNkulunkulu sibantwana bakaNkulunkulu. Yaqhamuka lapha engadini yaJesu leyachitheka esiphambanweni. Nekuphiliswa kwethu. Come on. Ekuguleni kwethu etifeni tethu kuMateyu 8:17 lithi wasethwalela buthakathaka bethu watisusa kithi itifo tethu. Inkolo yebuKristu isime elithandweni lwakhe ekuhluphekeni kwakhe ekufeni kwakhe ekuvukeni kwakhe nasekwenyuseni kwakhe. Ingani Mbuyisa ngisho nempumelelo yethu thina ayimani qhamuke nje impumelelo yethu iqhamuke egazini likaJesu. Dibusiswa tethu kuphakama kwethu empilweni kuqhamuka egazini likaJesu. So you cannot separate inkolo yebuKristu na Good Friday ngoba lokufa nekuvuka kwakhe neqitha kwengadi yakhe ngikona lokcentral enkolweni yebuKristu. Kunjalo. Ngiyabonga kakhulu mpostoli. Mbukele ekhaya uyativela kwantu abadzala basichazela ngeliphasika nemvelaphi yeliphasika nebumcokwa balo liphasika. Siyabuya kambuza nje yakhona ititolo hlala nathi ungahambi. Sehlelweni mbukeli Litsini Libandla ngiyakwemotha singavula umsakazo wakhe Eswatini TV sikhulumisa indzaba mbukeli lapha liphasika selifikile liphasika ngisengisosikhathi seminyaka la khona nelethu liphasika selihlatshiwe. That's right. Lapha mpostoli Ngwenya bese masiya etitolo besibuka bumcokwa balo liphasika kubantu mhlambe ungathi nje kancane nawe babe usho lokuthi ingabe limcoka ngani liphasika kuye umbukele ekhaya nakithi nje senginkolo yebuKristu. Phela Mbuyisa vele ngilo langa lelikhulu leli le umuntu abiyeliswa khona enzandweni yaNkulunkulu. Amen. Lilanga nje leliphasika lilanga leNkulunkulu alakha laba langa lelikhulu la khona i relationship yababa eNkulunkulu nemuntu
yapheleliswa khona. Yes. No wonder nje mbukele ekhana kwembuyisa umlalela angahlupheki nakufika lelanga leli liba imvuselelo kulabakholwako kunjalo ngoba lisikhumbuta lilanga lelatalwa ngalo ibandla kunjalo liphinze lisikhumbute lilanga le umzalwane ngamunye akhona ku-accessa i-salvation through Jesus Christ. Le lokunye lokukhulu lokwenteka ngaleli langa sagezwa sawashwa this blood. No wonder lelinye lisotsha livula uNkulunkulu lithi leli sotsha lalineliso labelikade liphadamisekile lithi lathatha umkhonto lamgwaza kwaphuma emanti nengadi livula uNkulunkulu lithi kwaphuma lithonsi lashaya leliso laleli sotsha belingaboni lithi lavuleka liso laleli sotsha levakala selimemedela lithi nembala lo. Now yes, lokunye lesikuthola ngalelanga mhlawumbe lesingakungeda ngaba ngilokwe ukuthi sitibona nebunjalo bethu kuba beNkulunkulu. In other words, lelanga leliphasika lifika libe imira livete uNkulunkulu ngalophelele nemsa wakhe lophelele utibone. Ngiko mbuyisa awukwati kwekuthi ungabungata noma unga-celebrate noma umtimbanza kanye ngalelanga leli impilo yakhe isalinjalo. Ngiko nalomunye uthikhanza atsinzitha ingubo yakhe atsinzisa thayi wakho akadzeni yini kufike nalanga lelikhulu kangaka. Amen Apostle. Yeah ngiyakuva babe ngiyakuva lenzaba uyayiva la ngekhathi. Ngiyafisa lapha Apostle wami kuthi nje uchazele umbukele ekhaya ngoba lelanga leliphasika kuba langa lelifika kanye ngeminyaka. Angeke uthi nje maliphasika lonyaka liba mhla ka7 bese uthi nalomnyaka otaka liba mhla ka7 kunjalo. Mhlambe kungamchazela umbukeli babe ukuthi kwenziwa yini ukuthi lama date angafanani kafana na Christmas ukuthi siyathi ukuthi mhla ka25 iChristmas Day ngala Good Friday kwenziwa yini lokuthi ashintshe lamalanga. Siyabonga kakhulu babe ndawo cela ukuthi ayiphendule leyo umpostoli babe Ngwenya. Mina lengifuna ukungeta kulokulasanza kokusho nje usakhuluma ngalobo umcoka ba Good Friday. Nasimbuka Jesu lapha esiphambanweni babe Mboyisa siyaconza ukuthi longana sono lithi wabasono ngenxa yethu kuze thine sibe kulunga kwaNkulunkulu. Mokusho ukuthi lokukhulu nje lokwenda abemcoka kakhulu Good Friday kithi nemaKristu ukuthi naka lapha esiphambanweni wathatha sono sethu wathatha kulunga kwakhe wakunika thine thine lebe singakalungi wasenda semukeleka uNkulunkulu kusesilungile. Kwesibili babe lithi iBhayibheli baseGalatia 3:13 uqale kusiwe lo lengemthini. Jesu nakalapha esiphambanweni njengoba asho umfundisi Ngwenya. Wathatha iqalekiso tethu. Kuze thina sitothola ini tibusiso kaNkulunkulu. Amen. So kumcoka kakhulu Good Friday umcoka kakhulu kisi ngoba sibusisekile namhla because of Good Friday. Amen. Yes. Yebo kakhulu ngiyacela manje ungiphendulele lo mbuto lona walamalanga kushiyana kwawo wema date akakhe Good Friday ukuthi akubi date inye Apostle. And we appreciate that. We appreciate that. There is nothing much le yenda lokho lesingamkhutsata nje umlaleli ukuthi this is lelanga leli is so much spiritual. This is what I picked. Now ngisenda this research. I closed my tablet, I closed my laptop. Na ngifika kuleyo part leyo. Mongwele just wangitshela one thing. What this is so much spiritual this day. Alwati, the world must not conform this day. We've got a lot lesingakunameisha lesingakusho ngekwe ma theologians ukuthi nangenqubo yasemuva ukuthi kwakunjani, but right where we are umlalele ekhaya njengalo sikhuluma naye we are here to
kumbuilder nekumkhuthata kwekuthi vele akakulungela uSathane ngiko livla uNkulunkulu lithi ngiko livla uNkulunkulu wakhuluma emagama aJesu athi akusini le kwekuthi ninemandla ekuta into ngibopha mina Okay. kodwa ngubaba eNkulunkulu lo ninikile lamandla uthi ke kube bekuya ngabi kube bengithanza bengingaqela babe angithumelele 10,000 angels. Yo. This is too spiritual. Njengalobona nje onke ama date Christmas, Valentine, you can name them ema dates lothola kwekuthi ayatiwa but not this one. It's too spiritual. Amen. Umlaleli ngiyaqela nje akubambe lokho. Abonge lo ukuthi liba khona lelanga. And lilanga vele uSathane langalifuni. No wonder lithi nakafa yena kwabamnyama. Okay. It lilanga leli mystery. Amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu apostoli wami. Ngiyabonga kakhulu ngiyakholwa ukuthi umbukeli ukhona la kutholako lapho ngekuthi lelanga lamoya le. And nakule ngifuna ukubonga Mbuyisa. Sibonga lokwekuthi la ekhaya Eswatini njengaloku kulivele buKristu. Sibe nalo lelanga le. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyafisa lapha apostoli wami ukuthi ngabe vele libandla kumele litholakale kuphi ikakhulu ngalelanga lephasika. Ngiyabonga kakhulu baba Mbuyisa. Libandla Paul kuma Hebrews 10:25 uthi singakuyekela ukuhlangana njengoba labanye sebanemkhuba wekungasahlangana. Okay. Uthi kodwa sihlangane sivuselelane sikhuthathane ikakhulu njengoba siyabona lisuku lenkosi elisonzele. Kunjalo ba. Ngale lilanga la Good Friday ngalo mkhosi kumele libandla litholakale lisenzaweni yekhonda. Okay. Lisenzaweni ye celebration la kukhondwa uNkulunkulu khona. Good Friday akusi isikhathi sekuthi umuntu athi hayi sema holidayini ngiyaphuma ngiye ema beach ngiyaphuma ngiye kuphi leli lilanga lekuthi sihlangane siyokhonda sibonge Jesu lobe ngumhlatshelo. That's right. Sibonge Jesu lobe sipho sasezulwini uNkulunkulu lasiphezona wefika wanikela ngempilo yakhe kuhlengathi impilo tethu. So wonke umuntu mina ngakhuthata msakadi nakuye umbukela sesibukela ekhaya ukuthi Good Friday akube langa kube sikhathi la utawutholakala usendlini yaNkulunkulu usenzaweni la kukhondwa khona si celebrate na inyama la inikele celebrate na ingadi la icitsile nangumusa la sinibete wona ngalo Good Friday. Amen. Ngiyafisa lapha apostoli engwenya nawe kube khona lokushoko likakhulu ngekuthi libandla kukuphi la kufanele litholakale khona likakhulu ngalelanga la Good Friday. Njengala sashito umpostoli lilanga leli lekuthi wonke umzalwane avela athinzithe konke abeke konke eceleni nakunjani vela abatshele abantu ukuthi angitholakala. Yeah. Aye la khona bukhondwa khona. Ngabe kusemabandleni sibonga ukuthi dinenge itindzawo nekusitwa uNkulunkulu letivuliwe la khona kusuke kucelebratewa khona. Sithi ke bazalwane vele akusilo nje malanga ekutholakala noma ngangikuphi ngoba nasikhuluma ngelanga la Good Friday asikhuluma ngalo Friday as in Friday thine emaKristu. Okay. Ngoba utakunaka nje lokwekuthi lelo viki lelo noma leyo season isizini yemkhosi lohlatshiwe. Okay. Ngakho ke kuyabita lokwekuthi vele kube ngiloyo athi imbanza kanye nekuya la kuhlanganwe khona wente isiqiniseko sokwekuthi uyaya uyoligubha losuku lolungaka ngoba ngulakho nomsebenzi lophelele wasendeka lela khona la khona ababe uNkulunkulu uthando lwakhe loluphelele walubonakalisa. Now mhlawumbe ke ngangeda lokwekuthi vele leli langa leli njengalo besasho umpostoli akusilanga lekuyemabhishi si now ubuka kwekuthi sikhuluma ngemavela amanye nje bofile ngabekisa emavela lapha edulu uthola ukuthi lilanga leli langa lekuyobona ihlobo lilanga lema outing lema trips lilanga futhi lekudla kahle kodwa thine labakholwako
thine emaKristu lilanga lekuyothi imbanzakanya ngokuthi sihambe siyokhonza uNkulunkulu nelekuhlangana siva Jesu ukhuluma amagama nasesiphambanweni uthi indodzana nangunyoko uthi mama na indodzana. Ngiyabonga kakhulu mpostoli, ngisosikhathi babe ngicela usala uvalelisa kumbukeli. Siyabonga kakhulu, angivalelise nakuwe Mbuyisa, ngivalelise nakuyo umlaleli ekhaya. Asivele sihlangane Good Friday. Amen. Amen. Ngiyacela mpostoli wami uvalelisa na kumbukeli. Sibonga kakhulu kuwe msakade wethu baba Mbuyisa, sibonga kakhulu nakuyo umbukeli. Sithi akuvele sithi lungiseleleni babukeli sambeni siyogubha umkhosi lomkhulu wa Good Friday. uNkulunkulu asibusise sonke. Amen. Amen. Mbukele ekhaya uyativela abantu labadzala sabasichazele ukuthi liyini liphasika, kufune sibe kuphi futhi ngeliphasika nekuthi kufune siligubhe njani nelanga leli. Mbukele ekhaya sisakile liphasika ngalesihlanu sithi nje shingathi uNkulunkulu wemusa beyangasiphatha siligubhe kahle asitholakala endzaweni lekuyona ikahle mbukeli asingakhandzakala etindzaweni letikabi la khona start isola khona kusasa bantu abaye emasontweni bantwana sibathathe bonke nabo sibayise endlini yaNkulunkulu kungabe khona utawusala ekhaya ngaleka lokho mbukeli ngithe Nkosi Mbuyisa ngithi usale kahle mbukeli bodle inhlelo takho Eswatini TV usale kahle.